Kunesizini okumele ikudlule ukuze kuvele isizini entsha. Kunesikhathi okumele sikudlule ukuze kuqale ikhathi ezintsha. Kunempilo okumele iphele ukuze kuqale impilo entsha. Kunabantu okumele bahambe ukuze kufike abantu abasha. Kunabantu okumele usuke kubona ukuze uyosondela kwabanye abantu. Kune situation okumele iphele ukuze kuqale impilo engcono. You know what ukuthi into edala ukuthi mekuphela izinto kungaqali ezintsha. Ingenxa ukuthi wena awukho ready ekutheni uphile empilweni entsha. Number 2, awubukeki usesimeni sokumukela impilo entsha. Awubukeki usesimeni sokumukela isizini entsha. Uma uzoqala ihlobo kuye kuthi mase kuzoqala ihlobo into yokuqala eyenzekalayo mekuzoqala ihlobo ukuthi sekumele ukuthi mase ngena isizini yehlobo sekumele ukuthi uqale manje mawusugqoka izinto engazi ukuthi ziyaphola zipholile okutshengisa ukuthi kuza ihlobo empilweni yakho. Kanjalo futhi mabe kuzoqala ubusika futhi kudinga ukuthi ugqoke izinto engathi ziwarm zifudumele. Usuke uyigqokelana into engathi ziwarm ngoba ukushintsha kwesizini kunemikhuhlane yakhona. Ukushintsha kwempilo kunemikhuhlane yakhona. Ukushiwa abantu vele kunemikhuhlane nje yakhona. Abantu bayahlukumezeka vele mekuzoqala impilo entsha. Abantu vele mebezoshiwa abantu vele ukaze washiwa abantu waqeda wahleka. Vele isimo siyabheda moshiwa abantu. Kodwa iba ready ukuthi njengamanje oba ngishiyiwe angibe sesimeni sokuthi mekhona abafikayo abantu abasha bangifice ngisesimeni sabantu abasha. Umqondo wami obemusha inhliziyo yami ngiyivumela ibe yintsha empilweni. Be prepared ukuthi impilo meyizoqala into edala ukuthi ugule kangaka, into edala ukuthi ungaphumi ku situation ingenxa ukuthi kuubusika manje kodwa usagqokela ihlobo. Kuusika manje kodwa usahamba ngama-vest. Kuyihlobo manje kodwa usahamba ngamajazi, usagqoka amajazi. Empilweni mawuzoqala impilo entsha kudinga ukuthi ukhiphe impilo endala, ukhiphe impilo endala emqondweni wakho. God bless you. Mele njalo yabathwala abantu.